sunburst flowers calling on warm days overdue. अरे चलो अनुराग, पापा बुला रहे हैं। पहले गिफ्ट दे दो। क्या है अनुराग? जो भी है बहुत बेशकीमती है। पहले अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करूं? Indian television actor Sajan Khan hi TV show lar tak kasoti zindagi ki a Anurag Basu anga achana tangkhan lar hle a ama po hian aming tak aya mi in Anurag Basu tia anshiat tamjok thua soya kumsa kha jakwa somsari pasari December ni somni pariata Mumbai Maharashtra Muslim chungkwa alo pianga apa hi Ustad Rais Khan ni in Pakistan sitaris lar takania Anu hitas mim khan ania interior designer ani ve thung unaw mi pa pakhatania aming chu Suhail Khan ni in zai thiam laphwa thiam le sitar player ani ve thawani Barnes Boarding School akal thina MMK College of Commerce and Economics Bindra Mumbai bachelor zawa a education qualification hi BCom ani College kalai to hian modeling lamte po hi alauti to thina BCom azo khan MBA zirzom turin Narsek Monji Institute of Management Studies a kalturania mase film changtur asomna adong nola MBA zirzom lawin athang ta zokani mase he movie an somna ber hi chu release ani talo shimani mase acting ti chu ti chunzom zelin Anubhav Sinha in TV serial role alo offera he a TV serial debut na hi has retained ti ania kumsang kha jakwa somkwa pasari a chanani BR Films serial Dusman tia tepo rolian thamlo te chu achang le a mase kumsang ni pakhata tanga achan chan kasoti zindagi ki a Anurag Basu anga achan kha ama arun tilar tu ber chu anita a kasoti hi kumsari lai an changani चाहत के सफर में kumsang hi pasari khan Sony TV a eklat ki anjani sia Dr. Dhruv Mehra lema achanga hi thanga vel achanga GTV a show pakhat The Good Health tia tepo revak lawan host vele a Pakistan TV serial Pia ke Gharjan hai ti te silsile chahat ke te Gulnar Banowa te guest appearance angin alo lang to bokani kumsang ni pakwa khan NDTV TV drama Sita aur Geeta tia Suraj anga alau chang to bokani राका अब जो भी करना है हमें सोच समझ के करना है चाचा तो यही चाहता है कि तुम गलती करो एक बार तुम गलती करोगे वो दोबारा सीता को फंसाएगा राका जी सीता क्या हुआ रो क्यों रही है इधर हाँ बताओ ना सीता बात क्या है Kashoti channu khan movie lian thamlu tuka changlawin a in lan tlema Pakistan ano mafangin Pakistan lama chuan show te nein TV role te po a han nei thawa a in phaulang tlem ta a are hle boka social media a khoile ama verified account a umbok lawa mitam takin film industry lama ron let le turin an du hle ani kasoti zindagi ki chu chu tuna hian an changle meka an changin an ti thar le don ti ashiat khan kasoti ka chan kha ka thengil thengai don lawa tuna kani zong hi kanei theina chanania larna lotlina le mingthan na te hesho an ti thar le turpo hi alom om ka ti atia kasotia achan kha nuamati thu te soin episode sangkhat zali chuang khan changa ka envek lawa chol manglawa kan jan wangin ka entlem hle ni atia anchang thar le tur te po hi du sakna ahlana ni kasoti tuwa Anurag anga changtur part samthan hi enge ingai dan tian zo chuan kashiat ngai ani lawa an thlan ani chuan a thange yang ati ani
are em na chan le abode na chan an zo chuan thole chu ka du a ma se tho chan thatak ka du ani atia kan ha chu nuam ti tak le ril rupe taka wa tho du mi ka ni a poisa hi ka ta na poimo ber lawa nuam le phur taka ka tho theina turani lo chuan overbook nol mai ani atia Pakistan na umani wangin Sizain Khan hi are in thoma nei tlem ta hle ani Fit nga le inchi soma sang ani a kumsang ni som pakhat khan Pakistani pilot Nashin Rehman nen anin huala ma se mun khata an lawa an in hlat wang le boina neu wangin an in chen le ani tuna hian nupuyala nei lawani bai ka ngai na hle a Kashotia achanpui Sweta Tiwari nen anlawin date to a ma se an in chen nuwa an in kara thalo hle a Kashotian chanlai po khan ataka chuan an in kara thalo hle ani Wow.